Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang di channel YouTube Akang Alin Channel. Konten dakwah seni dan budaya Islam semoga bermanfaat. Amin. Waalaikumsalam wabarakatuh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin Siti Khadijah kacatul istri junjunan jung rasul garua pertama nu masur nu ngadamping kanjeng rasul. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin Kadua Siti Aisyah Katilu Siti Sauda Siti Hafsaka opatna Umar bin Khattab Ramana. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin Zainab binti Huzaimah garua kanjeng salajana genep Zainab binti Jahaz katujuh Musalamah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin Ummu Habibah Juwariyah Maimunah jeung Sofia garua kanjeng sadayana 11 istri jumlahna. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin Haripun kanjeng Nabi 7 sadaya jumlahna tilu pamagat namina Said Qasim patelahna. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin Sayyid Abdullah Kadua Taib yang tahir laqabna Ibrahim Lukatiluna Maria Kitia ibuna. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin sadayana anu tilu dipundhut Gunung Rahayu tacan balikna yudwana di kota Makkah tilangna. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin Kaopan putra istri
Kajang Ummu Kulsum, Siti Fatimah nu agung. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin. Cucu Kanjeng salajengna Hasan Husein duanana, Siti Fatimah ibuna, gaduna saterasna. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Azim bin Abil Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Mihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Uzaimah bin Mudarika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan Soluh alaih Wahid Isnen Salasa Nanu talamizu sabilin nazah Zaul imamil aliyah li'ilali kalimatillah li'ajali muntaharidoh. Kami santri sabilun najah bercita-cita mulia menjunjung agama yang kuasa, mengharap ridho yang maha esa. Bidzalika himmatuna ma'anna malabiha mudata hayatina bi'aunillah ilana. Demi itu kami bercita-cita dalam menuntut ilmu agama, tekad beramal sepanjang masa dengan pertolongan Allah semata. Ayuhal abawan ditasimu bihabdirahmah asbahu fi bahri wa irfan. Mau nonton dia channel naon? MBC di MBC. Dia kayak di dia. Kami semua supaya kami berguna demi bangsa dan agama. Ayuhal ikhwan itasimu bihablir rahman wasfahu fi bahril irfan wasanibu sabila kaslan. Marilah mari kawan kita bergandeng tangan, tempatkan kepintaran, lenyapkan kebodohan. Ingatlah, ingat hai kawan, jangan berpangku tangan, tempatkan keberkahan, musnahkan kemungkaran. Istariman au musyaridah, istariman au musyaridah, istariman au musyaridah. Hidup mulia atau mati syuhada. Nah kalau
Hatur nuhun ka murang kali penampilanna. Oke, hapunten ka bapak-bapak sareng ka ibu-ibu. Sakumaha biasana diayakeun elang amal, urang disarangan ku sholawat. Kumarin gitu ka para panitia di Sumangga. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Takbir. Brazil style. Mama yang bagi li jalali wajah ikal karif wali adimi sultani. Allahumma firli junubi wali walidayya warhamma kama rabbayani sagira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka seperti menyayangiku di waktu kecil. Rabbana hatina fid dunya hasanah wa fil. Terima kasih, semoga berkah dan apa yang saya suguhkan bermanfaat. Amin.